sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Tekan tombol subscribe dan loncengnya gratis ya. Mine, tuh boneka lu mau bawa pulang, Mine. Nggak diomelin nyak lu ntar. Susu. Lah, nih boneka minta susu tuh. Tadi dikasih susu di sono agak mau. Kenapa nih? Jamile, ambilin susu lagi deh. Pengen susu katanya nih boneka. Ambilin ya. Iya, ambilin ya. Tadi dikasih susu nggak mau. Sekarang pengen susu. Gimana sih nih boneka? Duh. Nih Mine, nih susunya nih, kasihin deh tuh ke bonekanya. Nih susunya kasihin deh. Ini boneka, minum deh nih, minum nih susunya ya, abisin ya. Yummy. Enak susunya, mama. Enak susunya, mama. Enak susunya, mama. Enak susunya, mama. Enak susunya, wah, ini boneka bayi dikasih susu, dia joget-joget. Gimana kasih permen nih? Dia salto kali ya. Udah yuk pulang yuk, udah sore. Iya udah sore, yuk pulang yuk. Mine nggak apa-apa, nanti nyak lu Mine nggak marah-marah bawa nih boneka. Enggak ya Milenya, bakal marah kok, dia juga suka boneka. Hah? Ngomong apa ya mama? Jamile tunggu, ini boneka tadi nyebut mama Jamile.